Yalnızdır geçen günlerim ardından. Bir evim yoktur onsuz, yalanları çoktur duvarlarında. Sessiz soluk kalmış, gün solmuş. Vücudum yokluğuna hapsolmuş. Of, ağlamadı, ağlamadı, önünde öldüm. Karalar bile bağlamadı, anlamadı, anlamadı, yüzünde gördüm. Ağlamadı, ağlamadı, önünde öldüm. Karalar bile bağlamadı, anlamadı, anlamadı, yüzünde gördüm. Mutlu sona bağlamadı. Yalnızdır soğuk ruhum ardından. Sokağım yoktur onsuz, günahları çoktur duvarlarında. Sessiz soluk kalmış, gün solmuş. Vücudum yokluğuna hapsolmuş. Of, ağlamadı, ağlamadı, önünde öldüm. Karalar bile bağlamadı, anlamadı, anlamadı, yüzünde gördüm. Mutlu sona bağlamadı. Ağlamadı, ağlamadı, önünde öldüm. Karalar bile bağlamadı, anlamadı, anlamadı, yüzünde gördüm. Mutlu sona bağlamadı. Ağlamadı, ağlamadı, bin kez öldüm. Karalar bile bağlamadı, anlamadı, o beni anlamadı. Yüzünde gördüm, mutlu sona bağlamadı. الو، ما آماده ایستادیم. امنیت تامین است؟ بله، انتظاریم. دیگرها هم در آنجایند؟ آدمان درمان حاضر می آیند. بسیار خوب. می آیند، آماده باشید. آمدم کماندو.
خوش آمدید. تشکر. بار ما کجاست؟ حاضر می آورند. انا آوردند. درمان کجا شد؟ و در سر نقشه دارد. میدانم. من هم با او کمک میرسانم. حمله به آرامگاه فکر خوب است. بله، فکری خوب. سخن درباره آرامگاه می رود. من میخواهم شما آرامگاهی ترک ها را خراب کنید. سنگ قبرشان را پاره پاره کرده به آن توف کنید. پیش از همه پرچمشان را پایین کرده آن را سوزانید. دود آن پرچم به همه جا پخش شود. شنیدید مرا؟ تو گپ‌های مرا گوش داری؟ گوش کردم. تو درباره درمان گفتنی شخص شنیده ای؟ یک دو مراتبه شنیده بودم. خوب. اگر ما از اجرای این کار نبراییم او همه ما را می آویزد. زنده به زنده آتش می زند. باز از این آرام نگرفته کودکان و زنمان را یافته قتل می کند. شنیدی مرا؟ شنیدم. اگر با گفته من عمل کنید پس دانسته باشید ظفر نصیب ما می گردد.